Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al auladana auladan solihin, hafidhina lil Qur'an was sunnah, fuqaha'a fid din, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sateja alim ulama sekasohor andep asor alos tingka kulina tanto patot kapiar sadedebuna ahusul khusus ajunan saliraipun simulja al-mukarram Kiai Muhyiddin, ajunan saliraipun simulja al-mukarram Kiai Hasan Maltuf, ajunan saliraipun simulja Kiai Abdullah Lem, ajunan salaraipun simulja al-mukarram Kiai Samauddin, ajunan salaraipun simulja al-mukarram Kiai Hasiruddin, ajunan salaraipun simulja al-mukarram Kiai Fawaidul Umam, ajunan salaraipun simulja al-mukarram Kiai Haris, tortak kaleb ajunan simulja Ustadz Bakir, ajunan salaraipun simulja Ustadz Abdul Hadi, ajunan simulja Ustadz Hamsatun, tertak kalib ajunan salaraipun simulja Ustadz Mudarik, sareng sateja kuru-kuru agung selain, sateja bengasepo agung selain, setak kobe sapeuten kaula kaangkui notor asma agung epon, sesatejena peten kaula amul jeeki. Kaator sepasong kempang abek temu kude sateja tongkul popos maker sareh, secumeneng mangko bumi ti saberingin kacamatan Tesok, utamaipun ajunan salaraipun simulja Mas Lora Kalebun Saleh, terjukeun Lora Carek Supriyadi sareng sateja kornan peule karape pamerintahan depon sekalon tables bekte merte mager sareepon. Jukeun ka ator salam cuma perpangkelian mongkude salaraipun simulja Sohibul Hajah eki ka dinto Bapak Apel Mas Hodi sareng Epu Marwiyatun tersateja tondun peule karape pisan dari sanak bercepon Bapak Sa'rani sareng Ibu Subaidah, kong langkong Alek Ferry Irawan sareng Aminatul Zahro sareng sateja sanak bercepon. Jukeun ka ator salam cuma perpanggelian mengkude sateja tantaretan dari Majelis Sholawat Gema Ar-Royan serabu epon dari Tisa Pentelan Kacamatan Botopote, tak kalib jukeun sateja tantaretan audio rental profesional sound system Tunas Muda Audio, terjukeun sateja tantaretan kameramen kebanggaan dari Tunas Muda Record. Jukeun ka ator mengkuda ajunan sateja Rabu sapotra anum sateja tantaretan sateja kuru-kuru agung tersateja bengasepo agung sesatejena peten kaula amul jeeki. Karengke sareng sateja kahormatan ka ator mengkuda ajunan sateja Rabu sapotra anum sateja tantaretan asareng kalbu nanya be seceka dalam raga, asareng ngelesar angin senyerop undaunan minangka partelak nyata kakuasaanipun ajunan Guste Pangeran tarongku poci sokor bismillah alhamdulillah ka atur mungkudek posera caca eki kadinto Gusti Allah siamur pejeget tor amur baalam tanto namung asareng pinareng santingkar samulja dari ajunan epon Gusti Allah si Maha Kuasa kantos saat malam semangkin peden kaula sareng sateja ajunan paste kaangkui apangki ropa salera sakater kaangkui nyampung kacumampereun setar kataran sareng samarambe atade tua mungkuda ajunan epon Gusti Allah si Maha Mulja dalam setong lalampan agung sekaracek setong tandingan serapa aki salameteun mulang areh atas beper epon penotra senyanteng asma Muhammad Ali Al-Hanafi minangka bua pangisto kempenga ate dari sapasang raka-rake semerte peletang kesakinah mawaddah warahmah eki gak dinto Alek Ferry Irawan sareng Nyonya Aminatul Zahro.
Salawat asanting salam epon Gusti Allah malar muga tetap jujur akili ing ngatasi cing nabi panutan iki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti secacena ngarti kagempeng dadi obor kaca kebeng sampun abang tator arakok peden kaula sareng sateja ajunan dari jurang asor setak kaukor dari sagara kainaan setak kasamaran kantos peden kaula sareng sateja ajunan sami kobesah aras saking ngalas angin keimanan setak cok banyak resep dari bebe kaotek mila kantos dadi bebetek. Para Rabu sepotor anom si sami mulya terus sami-sami parjuga lirku milir ece lucur lacir komalancang torkalelan peden kaula nyabis mator cangkolang minangka tarik kesemo dalam badan papangkian malam samangkin nyon eti mungku dek sateja ajunan kaangkui merte bedepon pansaponapan tareka sebekal kalampan esaat malam samangkin ka dinto minangka tareka sesapesan serapak yang kat lampas si kaping setong iki gak dinto pamausan suratul Fatihah sega dima dalam hal kak dinto badi sepoi sareng salera pun simulja al mukarram Kiai Fawaidul Umam mengkuda salera pun simulja al mukarram Kiai Fawaidul Umam kalaban songkem pangabekte peten kaula ngatore.